tujye kutujye kandi kasite officiel nishimba wifuza Hola people, it's your boy Alpha. Nkuko mubona twamaze gushika ahantu ariko harabera ino match. Igikombe bagiye gupimira kigiye gushikanwa mu kibuga dusabe Iritina takwiye yabaye Miss Globe mu mukomera amashi yasaruka igihugu neza Iritina meshi cyane ku munikezi wacu yahiganwa ari muri Nigeria abakinyi bararindira gato bagikinira yakiremye ego nawe nyakaba muririmbyi adasanzwe ariko kandi agende mu kibuga bakinyi mwegere ngahurare kome uyu yatwaye agashimwe ka Miss Globe Africa Globe urumbe cyari cyo ni isi yose umubumbe ibintu byose bikomeye cyane ni nawe afasha ababaye Miss Burundi n'abatoreye kuba Miss Burundi kugenda guseruka kuhiganwa mu yandi mahiganwa abera inyuma y'igihugu Iritina yaririmbanye na Fiza Karimba ujyane Ilepina ni Ilepina niwe yagiye kurekana igikombe kiza gutangwa ku mugwi uza gutsinda safi nabwo kuri kino gwamaze gutangura rero tubona ko umupira ufite All Star yakubwira yuko batanga pasi Easy boy baba mwaka umupira wamaze gufata ekipe ya Kingstar yasubiza ku igore umugordi yakubwira ati jewe ngaha namaze kugara akubwira ati genda za gutsinda yakubwira ati jewe no munsi igikombe kiza gutwara ndabwira ko umupira wagiye hanze bagiye guhanisha amaboko gusubizwa mu kibuga n'abantu baririmbyi bagomba batwereka yuko ibyo bahanze atari ndabwira yuko abaririmbyi ari bagifite umupira Dramatic Umbaranzo Katikorose abaririmbyi ni bagifite umupira abaririmbyi bakigaragaza mu itere bashira hariya baramanuka kwa Andy akwita pasi ndabwira ati la Mukombozi aragiye kwinjiza igitsindo cya mbere ku ruhande rw'abaririmbyi reka ndakubwira yuko umupira ufise tushe bana tushe kocha nawe yabonye akubwira ati umupira ubandanye nta kosa nabonye umupira cyafise abastar cyafise abaririmbyi umupira kuba ari uw'amaraso ndetse kukubesha umuganga yerekeza mu itera agenda yiruka avuga ati reka turabe ikibazo kibaye ariko mukinya aravuga ati je ntacu nabaye reka mbyuke nkine basetse kujya umwanya hakiri kare ariko ino match ni match ishobora kuba yiterwa n'abantu benshi kugira mu mpande zose ikibuga cyuzuye ikibuga kirimo abantu nta muntu ashobora guhemera ndakubwira yuko rero umupira utaza koroha ndabona Hamisi yari yahagaze kuko bari inyuma umupira ntuza koroha ariya barondera Mukombozi umupira cyafite Nibare bacamanuka bambaye nimero 10 nawe Suhundini Sharifu reka turabakinye bakase gufata umupira no subiza hirya umupira ufite abaririmbyi ndakubwira ko ari Vichara urekera mugenzi we ndakubwira Pleri umaze kuromarka iki icyo maze kuromarka umugeze nk'afata umupira mandezo rumwe oya umwe yawufata
abaririmbyi kare bafise umupira umwanya munini yahoze ari umunyegori wa Rumonge City uyu ari mwigori yahora afatira Rumonge City nimero ndwi yari bari gogo ni offside kumbe ni corner cyane bamurabe yitwa discuss ntabwo ari gutsinda kabisa kaba yarote umupira ukomeye cyane ibi bintu bitari bahamagara muganga bahamagara abaganga akaba habaye rero abaganga berekeza mu itere bakaraba ikibazo cyabaye akaba habaye ikosa ariyo baganga kugira ngo isoro bayagize kera kubera tukigenda ku match za interscolaire abana b'abakobwa kubera bataba bamenyereye amategeko y'urukino bobo hinjiye kakijya baragiharura naho arbitre yaba yamaze kucanira oya ninde urumva niko rwarugeze rw'iwabo ariya rero akaba avuye hasi baganga ariko barabitaho kugira ngo birusheho kugenda neza cyane bariko bandanya babyifatamo neza ku mpande zose hanyuma ni ubusa ku bundi si kimwe ku busa minota yawe w'indwi umaze kugera urubyiruko rw'agati mu kibuga baratora neza cyane Kingstar bagagize ati genda ntacyabaye hagati mu kibuga n'undi Kingstar imbere 10 yitwa Pascal Chega pasi nyuma hariya bahereza Garce witwa Rieve Chega pasi nyuma aratora neza cyane imbere 2 yitwa Beni Chega nyuma Beni Chega karidugira neza biraherera he Rondezari yakurane kwa muzibira neza cyane Kingstar yambaye nka Real Madrid Chega pasi imbere Rondezari ariko Ziyota no batara cyane atisubiza inyuma birazagenda gute baratoneta mutaho witwa Mutamashara Rondezari imbere atarika heza umupirati kubera kutamenya nashaka ati kubera kutamenya nashaka garuka nagati nyuma hitwa Mibare Cheka pasta gati mugoga baratoneta cyane hagati ekibi ya TF Abasani baratora nimero 6 twa Miss Amisa Rutora Chega ati tenda bishoye murisha umubiri zuzo pasi ku ruhande imbere ari aramaka neza cyane Kingstar ataka ayasoka ko Plasaria Piroshkiza hagati ni offside utwa Soro hagarikizi wo ku ruhande aragaruka nyuma baratoneza Dramati Baby Kira tanga pass ku ruhande aratora Dramati injiramo Chega atanga tikoni watanga tikoni ariya jewe nababwiye ko ari Vinicius mwanze kubyemera atanga tikoni Vinicius Junior Dramati niko yitwa arebe zogenda gutse n'ubundi mupira usoka bagarikizi uyu hagati yitwa Zeman Jerome Dorcas ku ruhande rwitwa Kikima Kwitsa hamwe n'uwitwa Soro ari arondetse inyuma izibe baratora neza cyane nimero 6 yitwa Sharif arinjiramo Chome Karikoti Jose Kazagera neza cyane rero usanzwe ari ambasaderi ngoma y'Ububiligi kuba yaraje gutera iteka ariko bino birori tumushimire cyane ku mwanya w'amatara yigoye kugira ngo ashobore kuza gutambuza bino bikorwa ariko kubera amabanga agiye mu kandi kazi garuka nyuma z'indetoye atoreza Rieve pasi ari imbere awucangacanga adugana pasi bukeke siza pasi ku ruhande imbere witwa Bibare tugana pasi neza Kingstar batembeza umupira nka Alexandre Mazikwiye garuka hagati ku basani All Stars bawutora neza cyane witwa Arnovic ariko arumaka Kingstar katika tuanja tugana imbere
barawutera neza cyane yitwa Dogana imbere arikira cenga Koseferia agaruka nyuma umupira utanguye kuryoha ku mpande zose hano biratera kurangira gute sizo mpira hagati mu kibuga barawuconeza cyane Easy Boy baramwakubwira birana hariya aritugira nimero 9 Kingista shomeka ku ruhande imbere aritugira neza cyane subiza pasi nyuma biracyashoboka ariko birasariya tuga nyuma arigenzera neza ariko byose hagati mu kibuga batikura musese hano biratera kurangira gute kurangira gute ku mpande zose mu hagati ariyo yose kurangira gute macikira impande zose sizo mu kibuga hagati arawutora arayatitswe umupira vyozi amisabye ati kura musese ati jewe ndabizi neza cyane arayatuga mu imbere arayakora ikosa ati free kick gufura umupira w'umuterekano arayasubiza inyuma barawutora neza cyane witwa Seyimadoka avuga ati kirazira football no kumvikana football si ukwicana witwa Miss Garo bagenda baravugana n'abagenzi be uko biriko biragenda ariyo yahagaze ko Kingista irasagenda gute turinde tureze guherera atamuka imetero barimo ku ruhome uwitwa Easy Boy amugenzi hariya bati biragenda gute rimwe kabiri gatatu araguconga rimwe cyane karetero gatasheko basanga twekemera byatize ibintu byende byifata ati n'ibiti kibyandika neza aratugareza inyuma nimero 2 yitwa Bemikira Dramati ariko mbere hanze biruge gusubira mu kibuga na Kingista rese haragaruka nyuma barawutora cyane abafana ni benshi cyane Kingista yaciye umurongo barituga neza cyane nimero 10 witwa Puskas tugatara imbere tugana kigande hariya wasani mukombozi cyangwa kabiri gatatu arakwishyana Kingista yatize urutizo tugana imbere bati naje nakura birimo aritugira neza cyane wize n'ingisuma barariye two Pepe ubandanye neza nawe uko biriko biragenda urakoze cyane komenda amesha kubera kiri ubusa kubundi hagati ya Kingston all winning all the time all star kwande ngo barinze barundi haya witwa Amis kwa Easy Boy ariko mpuso gazo mpuso yanze n'umukinyi yambaye imyenda icyenda kwande kwa Kingston witwa King Bill akaba umupira gusura mu kibuga n'amaboko na Easy Boy mutama w'ubuki arondera abakinyi imbere ariko mpuso kwande cyane n'abana bakinyi ba Kingston nimero 10 asize inyuma kwa Albert Simba teri imbere arondera abakinyi imbere ariko ubone attention contre-attaque kwande kwa Kingston baduga neza cyane n'umusore yambaye nimero 13 mugongo agerageza kwa nyirage agiye neza cyane musiba ariko wapi kabisa wala sera mwangi wala se akaba rupuje gusa mu kibuga n'amaboko n'abakinyi mu kwa Kingston hagati mu kibuga baduga neza cyane kwa bakupira All Star yambaye nimero 4 mugongo witwa Mutama Gerard hagati mu kibuga duga neza cyane witwa Sivan atera imbere arondera nde umupira ku metero 6 abantu bari bigawushije kwerekana aho bahagaze turababonye ni mutubonye turababonye
abantu basubira inyuma abantu basubira inyuma sekirite dufashe abantu baza gusubira inyuma cyane cyane udufashe abantu basubira inyuma kugira ngo bigende neza imbere y'abaturage sekirite mudufashe Simba Ali Albert ku mirongo itandatu umugenzi wari hagati mu kibuga witwa Piscas hagati mu kibuga duha neza cyane bavuga ati reka turondere igisigo cya mbere cyangwa byakunda ariko turufata neza cyane na Diogene bigaragara Fefe yuko ino ekipe ya Kingstar ari ekipe isanzwe ikorera imyimenyerezo hamwe biraboneka ko abaririmbyi bafise amatara menshi ariko ubona ko ari ekipe itamenyeranye cyane ariko ari amatara attention Epax ariko namubwira ati ntibikunda kurengana umupira barawuza ariko ufati ujyaho ukavahe yarabarire hamwe imyimenyerezo kenshi Fefe n'amasaha ubona ari imyimenyerezo akaba ari kona kiki ya mbere mugwi wa All-Star kona kiki ya mbere mugwi wa All-Star kona kiki ya mbere y'umugwi wa All-Star turaneza ariko Sharif hagati mu kibuga n'umugenzi wiwe yambaye Declan Rice kabisa Declan Rice Rodri attention baraneza cyane kwa Lego Kingstar aduka neza cyane ariko amesaka ariko bati yachakomea primero kakuru offside tuone dushimira cyane abafasha mu bwongo bino bikorwa ndavuga Tyrell ndavuga Castel ndavuga Studio hamwe na Transpool yabo Dramati areka nikosa kumuhagarika izindi Germain Diouf akinara kwe cyabaye baboneka neza cyane hagati mu kura kwa neza baririmbyi hagati bagenda cyane ati inura yabavuga ateso ubikonde cyara gutanga Epax ariko ubuye mu wa Kingston ariko abantu bahagaze hejuru kugira ngo bigende neza cyane abantu bahagaze kuri petire ku ishure uruke yazadufashije cyane nife arongera mugenzi we nimero 6 witwa Sharif atanaza umupira ariko Amis atera imbere ariko bamwangira umupira ukotereza ari mu mpeshyi kanzi akaba umupira ugiye gusiga ku kibuga n'amaboko Namutsama w'umukinnyi Zipol umukinnyi wa kera wa Nenieri FC agaruka mu kibuga kwande kwa Arnovic attention Furufega Mukombozi hagati mu kibuga kwande kwa Piscas attention atera imbere y'abakinnyi abakinnyi imbere ku mupira muremure cyane umupira uba muremure cyane kabisa icyo muracyo cyo bavuga gukora muri za timu ibi bintu bimeze bimwe mu bita mu Kiswahili ngo cha huko akieni kule nimekwekeza kabisa uitwa Bamso akaba agomba kwinjira mu kibuga na Bamso nawe akina cyane Bamso akaba umwe mu bantu bakina cyane aba weekend benshi Bamso akaba agiye kwinjira mu kibuga attention ya baby killer dramatic computer full stop uzi ibintu mbonye kuri baby killer umupira awukina bimwe aririmba ngo itamporize akina ibintu bya itamporize kabisa attention tubereza cyane arakina mota arakura neza Kingstar winning all the time barona ariko wapi Gabo Amisa mugati mujemu kabaye kapiteni Arovic hagati mu kibuga mugenzi we yambaye Sibariko Epax hagati mu kibuga kwa Arovic kapiteni maestro Declan Rice Arovic ari kwande akoza kapiteni Gerard ya kutana Gerard kwa Epax ariko hapo umupira muremure bibazo mutama Gerard akubita where are you going hagati mu kibuga kapiteni umugwa kapiteni umugore wa Kingstar uwitwa
Attention, allez bateri imbere ku munyagori wa All-Star ufatanya cyane. Yedole umunyagori wa All-Star akaba asabwa kugana na Mupango Trezor kapitana wa Monsona. Kosa likorewe Epax. Kosa likorewe Epax. Agatimukiwa kwa ngabo Amis ngabo batangana izi point amawuti Arnovic kapitana Arnovic arondera mugenzi we witwa Sivan ariko bamara kumpira position kwa Albert Simba kwa kapitana Mzori agatimwa Maestro mbaya sana. Attention mpira dunana cyane barondera mpira ko Arnovic kapitana Ata mubira ati apeta mubune w'Imana rero kuzoka. Bisa kubundi. Keroni. Siapa kumanja zote. FTD atautauka kitambo na mara umulio. Kamsa tuadia pinja mkiunga. Kamso akamwambia pinja mkiunga mmanyolimbe. Akabariko na kikimugwi. Kwa Kingston. Kona kikimugwa Kingston. Kona kajeraneza cyane. Kingston Musa kwa Musa. Nuko rero urukino rukamarana n'uruza kumundi akaturaberia yitwa enda hagati kwa Ipaxeze patuma mazo mpira Muwenga w'Ibyuma ritijeza na bino Kadaria hagati mu kibuga kwa Zidane kwa Arnovic kapitene mkumbata ni kumupira ni utikiriye baravuga bati uno Arnovic yakorewe ibyaha by'agahomera mu Rwanda umuhagarikiti ntacyo yokora ngo yirenga gitangito kiteme mu mupira ko turamatiya y'Igihugu ibintu bikorwa na ba Rodrigo ariko umupira unasohotse hano mu kibuga rero harimo abaririmbyi benshi bitwara neza Mkombozi Mwaramuzi Dramati Arnovic Walase Iziboro ariko kandi ariyo uri muri management ariko kandi nyuma niyo ba Emerita abitwa ba Pro bahagaze ariko turabera utandukanye hariya inyuma Walase demo bantu bariko baranangana ariko kamera ni muziki Walase terura ikama muziki terura kamera Ifa wili wale rekanye uno muntu bakamuti neza sindaba n'umuntu yamutiye kogwa mu giti sibiti nyuma y'intoke ibintu birarero bikaba byateguwe na Ami Prodigati guhera ku kubyamurira gushaka kukurikira mu ngiro n'ubwa mbere mbonye ibirori n'ibiti umwe mu bantu bagiye kwinjira mu kibuga yitwa Simplice bamuzi nk'umwe mu bategura ibiteramo ariko yarakinye muri Lydia Lidike yakinye muri Academy ya Lomesaje Bujumbura nimubone rero mu bono konye nazo umupira umupira mwinshi reka turabera hagati mu kibuga kwa Easy Boy ariko umupira bamuhaye ni muremure reka turabera hagati mu kibuga bana basore ba Kingston yitwande kuri Kataria ariko barahana nasukere zikore ariko Arnovic ababwiye ati wapi baby kinayo pave atwado mpira tamparize bamukoreye kosa ababwiye arbitre atari arbitre narakwita muri aba byuzi Kabaje akaba yateye mu igori incuri gatatu kabiri yateye hanze rimwe atera tirikade akaba aretse gutsinda n'ubuzima azatsinda ubundi mu amakipe Mkombozi
ngabo amisi nawe rero akaba agiye gusubirwa reka turaba umupira muremure yari yarafiki ariko yase subiza hagati mu kibuga neza cyane kwa Bebikira tanga ipasi neza hariya Cenga no gusora umupira reka turapamagera kandi kwa Zivan ariko bikaba bitakunze katurabera mu kibuga bana basore babarigije bariko bakina systeme ya bane babiri bane umwe Bebikira ariko Bebikira namubwiye nuzashwanya mu kibuga nuko buri finisi niba umuntu amaze kurekera amakenshi turaberera Bebikira gushika y'amango uyu mutama Gerard ndabona kenya neza ku ruhande rw'abaririmbyi mwiza cyane reka turabaririmba gori wapi umunyegoro avuze twapi ariko muri rusange abakinnyi bose bariko babyitwaramo neza yaba abakinnyi b'inyuma ku mpande zose katurabe Easy Boy ku ruhande rw'iyo ni Dani Karubahana Gerard tanga umupira muremure utagimba n'igitsinda cya mbere ariko umunyegoro akinisha igikiriza cyonyine haba hasi haba hejuru wangora muri kane yo gusana amaboko agazaja cyanisohora nta n'uwamurindiriye baburiye hagati y'umarugute y'itayi bamubwira ati wibwire ikintu kikubereye wenyine yarabonye agaze amavuzi reka turaberiye profonde Shengari ariko baramurahiye Easy Boy umugwi Victorious kibuka wote gushikanga muri kano gushigikira abagenzi bawo reka turatera hariya n'umusore witwa Piscap ari umupira ukabusohotse agiye gusubizwa mu kibuga n'umunyegori hanyuma rero abandi baririmbyi baje gushyigikira abagenzi babo hariho Big Face on the floor afite indirimbo yitwa Nosara iheruka gukwiza umuriyoni w'amavyu abaririmbyi batandukanye kabisa amaze gutanga akaba hari rero afite indirimbo nziza yitwa Icanga akaba ari witwa Big Face on the bino bintu jewe ndasaba no mu rugendo rw'abasaba kuba ruzojaniranwe na concert abantu bakunda umupira bagakunda n'umuziki bimwe by'uko ukekeranya ngo abarundi barakunda ibyabo twabonye icyo si ikibazo hari umupira muremure ariko umupira ukabusohotse ugiye gusubizwa mu kibuga n'abasore ba All Stars hano rero tubamenyesha yuko urukino rugeze ku munota baba ubusa ku bundi akaririmbo kariko karavuzwa n'akaririmbo FCK Eberizan Placo Kome urakoze cyane urakoze cyane pepe iminota ikigendera igice cya mbere abantu bari ngani benshi cyane bose babandanye basangwa ikaze bakirakomeye cyane rero menshi bakuru bagiye batandukanye ibinyamakuru bigiye bitandukanye bagiye muri mita abagiye babona amafizo iyari ndetse kwanza baririmbyi bora jeje bajeje rabaza bakura he bakura he katika toja bavuga ati biragenda gute n'abana bakiri bato comeka pasi imbere ko aramuisa ati reka mbereze umunyezamu wanashoye kurufasha batuka na ukeka imbere ariyo ngota ikipe y'abasa abasani butoke kingisari ati reka tugende katika toja berengana barindungira imbere biracyashoka yamati ararutoke kege ya mbere kose kabiri hete umutama Gerard hagati y'ikibuga acceleration birashoboka comeka imbere batikura ku rugo hano biratakuragira
uwitwa rero Landry Promoter ngo ya telefone ndabaje mu gitondo amubaza ati wowe urakina ntukina igije baye yamubwiye ati no kwishinga noka attention kone wa King Sodo nganeza cyane ibintu byanyu by'umupira gereza mu yarekana kana n'ubwo ariko mena Grace umunyeza wa Kenya mu Kizo FC imara amenyeza mu gwa Olsa muri gahunda yabo ya Transcool cyane rwose bafite ishuri ry'ibyigisho turi kumwe kandi bishoboka ko mushikanje ngariho tujye turi kandi Castel officiel ni shamba wifuza ariko kwa na yambaye bati nirizo kinana aba isabiti cha kizima agatimukunda badumaneza ko bitamachura tamukaneza cyane bitamachura taronda sempre tera bebe hamwe rero nande n'uwitwa Avili Pro tukamuri kese umwe mu bantu bateye kuri za cyitwa kwirujana n'abahigwe kuko barabita shamutera abakuru hamwe n'utwa hamwe abarindi kwenye kutoka itsinzi ku mugwi w'uruhande rw'abarindi bateye penalty umugaride muri ndera yikuyeyo akubwira ati genda bukebuke genda buhoro jewe ndakurenze kuko jewe ndi umugaride yafashe imipira itandukanye yafashe umupira wa Real Madrid yafashe Barcelona umunezero mwinshi udasanzwe ku ruhande rw'abafana b'abaririmbyi, umunezero udasanzwe ku ruhande rw'abasitari, umunezero udasanzwe ku bakinnyi b'abaririmbyi yasabye bagiye mu itere nakubwira yuko uyu mupira ukomeye cyane. Umuririmbyi cyangwa umusitari agiye gutera penalty, isa nka penalty ya nyuma akayitsinda, abakomisiyoni baba batashe atayitsinze ku ruhande rw'abaririmbyi igitsindo kirinjiye, ku ruhande rw'abaririmbyi igitsindo kirinjiye. Ndakubwira yuko abaririmbyi aribo batahukanye igikombe, abaririmbyi nibo batahukanye igikombe. Cameraman aragenda we cameraman ndakubwira muri izo mpande zibiri hakagira utsinde wundi igikombe aragitahukana hamwe n'amafaranga umuriyoni. Aragikuye neza cyane, aragikuye umunyezamu w'abaririmbyi cyangwa w'abasitari, akaba yagukuye igitsindo cya mbere cyo ku ruhande rw'abakomisiyoneri. Abaririmbyi bavuga ati wowe turagufise, wowe turakwizeye, uno munsi ahubwo ntabwo tujya mu mutwenzi ahubwo tujya muri gera, ntabwo tujya mu mutwenzi ahubwo tujya muri gera. Intsinzi igabigiye ku ruhande rw'abaririmbyi cyangwa ku ruhande rw'abasitari, akaba ari bagira atahukana igikombe. Ndakubwira yuko ku ruhande rw'abafana ari benshi cyane mu itere, ku ruhande rw'abafana b'abaririmbyi cyangwa ku ruhande
umunezero udasanzwe ku baririmbyi aho bishimye ndabwira yuko abaririmbyi bashoboye kwerekana umupira udasanzwe aho umenga n'abakinnyi basanzwe babimenyereye ahubwo byatangaje abantu benshi bagiye bavuga ati abaririmbyi ntabwo bafite impano yo kuririmba gusa ahubwo basanzwe bafite n'impano yo gukina football. Umunezero ni mwinshi yakubitse ko hari Renoji Bface abagira atangiye gutanga igikombe. Kubareka abantu bagatekana cy'ukuri basanze ari bamwe mu baririmbyi bariko barakwiba abantu bakubagana cyane badusabe abantu bose mutekane Iritina, Vanilla Ice, Bface in the floor, South B